Estudante primeiro ano o ensino básico filial no Laran sidaw ia caderneta escolar. No husi escola ne hela husi Ministério Educação, Juventude e Desporto. Koordinator EBF Nularang Rogerio Pinto Baistel Segunda Nedehan kolia kona ba kaderneta escolar governo ihawana mudan safon uluk sirahalo kaderneta ba primeiro ano segundo ano mas be agora sirahalo idadet hahu husi primeira to iha sexto ano nia dehan husi parte escola hendet nune iha tempo badak sirasesimu kaderneta escolar fom ba estudante primeiro ano batinang idane primeiro ano total 120 ini sudah datang ke mereka jadi orang mengkansel karena ini urutnya ya tanah awal sebenarnya kita mikir ke sini juga Total estudante primeiro ano batinang ne hamutuk 121 ne besirauketan kaderneta escolar. Rogério dihan tinan uluk sirasimu kaderneta escolar depende ban número estudante, mas ba estudante primeiro ano no agora estudante sira tamona iha segundo ano. Jacinta Siqueira, Madalena Horta, STL News.